Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 4. Masapul asaan amatulawan ti matrimonyo, ket agtalinae dagiti agasawa anapudno iti maysa ken maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Happy birthday, Manilyn, anak. Agyamanak, mami. Mariknak ti kinapatag ko kada kayo kan ni daddy. Gaputa ipatpatag da ka kini mami. Happy birthday. Thank you, daddy. Thank you kan ni Lord. Gaputa da kayo kinagbalin a mami kan daddy. Ipatpatag kayo unay-unay. Kasta kami matkan ka, anak. Sige, may Happy birthday, Manilyn. At iti sagot ko kan ka. Sapay la kuma, tamagustuam. Agyamanak, Ninong Hector. Magustok na ito'y. Gaputa naggapu kada kayo. Sige, pare Hector. Mapan kan sumango ka dagiti padam aninong ni Manilyn. Mapan ka matmanganan. Ay, sige, mapantayon. Wen nga paiso, pare. Napintas at talaga ni Luna. Napauli magkamutan, pare. Ay. Wen mare, pare. Kais istoryak mampay ti anak tayo. Sige nga, Rod. Panawan da kayo pa ditoy. Mapan kami kadagiti daddo maadim maray iti kasangay ni Manilyn. Sige laan. Sige, Ninong. Istorya anak man nga ron. Oy, sumango kayo nga gama dito lamisaan. Agkinkin namat kayo manan. Lain ka talaga. Naglaka amat tiliw ni daddy, mami. Husto pa'y laday ta, umay kayo manganan. Ala, umay ka na anak ko. Manganta pa eh. Ang mga numakaungat ni mami. Jack pa'y mat nakita ang nagungat ni mami. Talaga saan? Gaputan na singpot ni mami. Iso asaan kang agsuksukir, wen? Daddy. Kastamot at talaga ti araramidak. Gaputa ipatpatag ko ni mami. Ala nga Rodan, umay kayo sumangon, tamangan tayon. Wen, Luna bakit? Umay ka na nako. Mangantayo pa eh. Sakbay nga agay ayam ta. Sige, daddy. Bakit? Ingkami ni ti anak ta. Siya kung timang itulod kan kwa na iji pagadalan da. Sukunam tulangan inton madamdama. Sigurado ka? Amang numala daw ka. Saan? Nasa pa pa'y mat. Manilyn, anak. Darasam tamapantan. Daddy. Ala nga Rod, siyak tulangan timang sukon iti anak ta inton madamdama. Aganad kayong agama. Bakit? Sige, mapan kami nga Roden. Bye, Mommy. I love you. Naglailo at talagang ti anak ko. Ala nga Rodan, mapan kayon, amangan numala daw kayong agpadpada. At iti kape yun, nanang. Agkape kayo pa'y, kabayatan ti panagsarsarita tayo. Agyaman na, kanak ko. Kat, kumusta kayo mutan? Nasaya at kami matlat tananang. Naimbag man ta na panunod yun ti umayag bakasyon dito balay. Ay, katuon anak ko. Tamailiwak mutan kada kayo. Kang runaan unay iti apokok animan ni Len. Kasta kami mat, nanang. Awan lang amin oras mi asumarungkar ita. Kaya't mi ngamin ano pumasyar kami kada kayo ni tatang. Kompleto kami kumamat. Ala, sana bale, taada akon dito eh. Agbakasyonak iti medyo mabayag. Sana bale, tadamot ni manong mo alureto akadwa ni tatang mo ije balay. Sige nga Rod, nanang. Sigurado ang maragsakan da Manilyn kan Dario iti kaaddayo. Ay, agyamanak. Nalpas kumutlangan dagiti trabaho diti balay. Naimbaglakit din tada ni nanang at imulong kanyak.
Uray lapdak kat ipilit na datamot ang trabaho. Ay, nina na nga talaga. Sino ito mauawag kanya? Saan mo ta naka-phone book? Hello? Hello, Luna. Kumusta ka? Pare Hector. Si kamot gayam daytoy. Apoy akong kumusta anak? Kat nagkita tala itay di store. Kan apoy abirbir nga sa nakmatlatan pare. Sorry. Sa baligaya man numero tinaipindot ko. Luna mo't lang amin tinagan ti ararmag. Pasensya ka, mare. Anya? Una yun no kasta. Agka nagnagan kami pa'y gayam iti babae apakarikrik na am iti ayat. Un nga rod. Pasensya ka na. Okay lang pare. Sige nga rodan. Awaga mo ni Luna ako nam. Sige. Bye. Bye. Ay, unay lakit din ni pare Hector. Kimaro manunti kinapilyo na. Lola, umay kayo. Ipashare kayo ijeruan. Alaman nga rod, apo. Kaduanak nga agpasyar. Sige anak, ipasyar mo ni Lolam tapno saan ama boring dito balay. Di mo pampanawan, wad? Mapanak iji palengke, iso asikapay laang ti makaam mo ka ni Lolam. Wen mami, di kay agdanag. Jak baybayan ni Lola. Ala, umay kan, apo. Magagaran ako nga agpasyar. Sige, Lola. Agawid ako. Uray tanagatang kumot amin ang nakalista masapsapol mi iji balay. Hello, Mari Luna. Nagpalingke ka gayam. Si kamot gayam pare. Wan, kat si gangay. Nagpalengke ka kadimat. Un mare. Mare. Mabaling ka di nga awisan ka? Tamapantag merienda? Mabiit talaang mat? Agawid ako man pare. Mabiit talaang. Itulod kan tumatlaan, intun malpas tang agmerienda. Sige man laangan. Patgak ti awis mo pare. Tapno awan mo ti maibagbagam. Agyamanak Mari Luna. Alang arudan. Mapantan. Tapno saan ta maladaw ang makaawid. Manilin! Nanang! Adakon! Nakaturog ti anak mo, anak ko. Nabanog siguro anang ipasyar kanya. Ay, kasta ka din, Nanang. Ala, umay kayo nga rodon. Ingkay mga aldawan, tadain sangpet ko analuto amakan. Luna. Apaya kita ang dakiti kasta, Nanang. Sino di lalaki anang itulod kun ka? Ay, di kay ko magpanunot iti madi, Nanang. Ni Pare Hector dayjay, ninong ni Manilin. Nasaya at atao ni Pare Hector. Sigurado ka, anak ko? Wen, Nanang. Nasaya at atao ni Pare Hector. Kat patsak, saan to apulos nga agaramid iti banag, apakadadaalan ti panagpapagayam mi. Nasaya at nukasta, anak ko. Sabali nga men tinadlaw ko itay kankwana. Kasla sabali ti panagkitkita na kan ka. Ha? Ang oray nukasta. Agan-anad kalata, anak ko. Uwan, Nanang. Agyaman nakiti pa ng palagipyo kanya. Agyamanak. Tapinat gam ti awis ko itakan ka, Mari Luna. Pasensyakan tasikat inawagak. Awan ngaminin sa bali amalagip ko nga awagan. Apang ibagak iti marikriknak ita. Ay, uwan Pare Hector. Kunamot ngamin nga adalang importante a pagsaritaan ta, iso nga imayak. Anya ka di talaga tinapasama. Masaksakita anak kita, Luna. Inarakop nakbutan pare. Pasensyakan. Ngamjakon malapdan tiriknak. Jakon kabalan nga ilimot tipod mo amarikiriknak para kan ka. Ibatan nak ko pare. Anya ka din ti bagbagam. Anya ti kayat mo asawan.
pakawanan na ko. Ngamagayatak unay kan ka, hindi pa'y laang. Ha? Jakon kabalan ilimad kan ka, tipod no alinaon ti pusok. Jacqueline Pagarop. Nasdaawak iti kasta nga ibagbagam ita pare. Ngam day to'y laang ti maibagakan ka. Lipatam day tami na maag amarikrik nang. Gaputa saan amabalin. Addan pamilya. Kat jak kayat amarakrak day ta. Ikari ka. No ayatang nakmat. Artapak pa iti kinaragsak yu iti pamilyam. Ano ti kwartak? Kat kabaalak nga ipahay amin akasapulam. Dua kayo iti anak mo. Pasensyakan. Ngam sa anak arupat kwarta no kasta ti panagkunam. Ditakan. Nanang. Ne, apa yan anak ko? Kasta unay apusyaw mo asim mangpad. Anya tinapasama. Jacqueline Pagarop, nanang. Pudno gayam ti paliiw yu maipapan ka ni pare Hector. Anya ti kayat mo asawan. Mabiit lang. Yalaan ka iti danom nga inumam. Oh, at tuy anak ko. Uminom ka. Agyaman ak, nanang. Ita, agsaukan anak ko. Nagpudno ni pare Hector itay. Agayat ka no kanyak. Nanang, kayat nak nga alukuyon asumurot kan kuana. Nakigtutak iti dayjay nga imbaga na kanyak. Ay, itatanaan mo amon ti pudnaw. Likli ka mo dayjay lalaki. Ibagam iti asawam ti pudnaw. Ngam amang no isuda ti agginura, nanang. Ay na anak ko, nasaysaya at no awan ilimod mo iti asawam. Nang runa kadagiti kakastoy abana. Naimbaga bigat mo, Luna, balasang ka. Da kayo matgayam, tatang. Kastamot ka da kayo. Ala, sumrag kayo. Agyaman nak. Agtugaw kayo, tatang. Agyaman nak. Kasibsibot ni Dario, tatang. Ay, mabit laang, tayalaan kayo iti kapeyo. Saanan? Saan agmatkiding agbayag? At daladamagakan ka. Anya day ta, tatang? Tay kumapudno ti sungbat mau. Anya ka di day ta? Pudno ka day nga da relasyon nyo iti day jaya Hector. Anya? Tatang, amamudak. Jak tumaaramid ti mang tulaw iti matrimonyo ti kalay sami iti asawak. Uwan, Luna anak, mo kaunay. Iswa kayat ko amang ngagankan ka amismaw asan apudno ti agwarwaras adamag. Apay akas na ti agwarwaras adamag. Idinto taliniklikak lang arudo ni Hector. Tatang, aklunak. Impudno na kanyak nga da nalimod a panagayat na kanyak. Ngampulos ajak tinutupan. Gapot ajak kayat ti agbasol. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, kasaritam ti asawam. Pagsaritaan nyo da ito'y abanag. Uwan, tatang. Katulungan da kami kuma. Pare Dario, pangasim ko ma. Di na ko man guraan. Tanya ti kayat mo. Maragsa ka na. Tapinanggap mo at dadailan ti pamilyak? Dario, pakawanan nak. Notipay asawam tinakarik na at itinapudno nga ayat. Di kagdanag. Umadayo akon. Katsapay lako ma. Tamatagay na yun ti kinaragsak. Kantali na ay ti pamilyayo. Agyaman ak no kasta pare. Kat idawdawat ko asapay lako ma. Tamasarakan met ti babae at talaga aparakan ka. Agyaman nak, pare Dario. Talaga nasayaat ka tao. Umay ka na po, taglanguitan. Dario, lakay. Oh, apay akit kita nakitikasta. Kaya't mo ka di man taglanguita? Kunak no saanan ang mapasamak ti kastoy.
Kunak no mamati ka kadag iti imbagbaga ni pare Hector kan ka. Nabigkat ta iti ayat kan panarabay ti Dios. Bakit? Gapo iti data. Malabanan ta dagiti sumambay asulisog. Wan lakay. Kat saan to ama pasamak ama sulisog ah. Gapo ta jak kayat amarakrak ti binuken ta a pamilya. Dirumbeng amatulawan ti matrimonyo kat labanan dagiti sulisog. Ti Dios ti pagkamangan, tapno kabailan dagiti dumteng apan nubok iti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.